waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يفوت تو عند دفتر التوحيد دون جنب دو عقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا يكون في توحيد دون جنب ده هذا ينغني دائما هذا يكون توحيد وني هور الأول فينا تقول الجنة كتوحيد دون كدي وني إن وندما بدال قال جل دون هاني أندو ده ko ɗum ɗon kadi ɓuri hittude e gande ɗen fuu ko ɗum waɗi hiɗen waɗande nde deftere lollunde andande wiyetede aqidatu at-tahawiya fi bayani aqidati ahli sunna wal jamaa en janguno haka wala ilaha gayru toɓɓere nayaɓere nden hande inchallah en fuɗɗitoto toɓɓere jowaɓere nden hara hiɗen andintina wonugol sunnajo wona nodditagol ngol tun waɗete sunnajo wona mbaadi ndin tun waɗete sunnajo wonugol sunna ko toɓɓe ɗe hanuɗa fiɓorde ka ɓernde ma siɗe timmi ka ɓernde ma a woni sunnajo siɗe timmali noon ka ɓernde ma ando haray a wonali sunnajo jaka nandi wonugol sunna si ɓe innima kaari ko sunnajo kaari ko madhabu ahlusunna wal jamaa woni haray ko ɗe toɓɓe ɗe wonɗen e janngo ɗo bimana ɗe toɓɓe ɗe wonɗen e janngo ɗo ko ɗe o fiɓori ka ɓernde makko ko ɗe o woni rewirde Allah en inni ɗon wondema hannde aqidaji ɗi no ɗuuɗi findeji ɗi no ɗuuɗi ɗa mari finde jabriya mu'tazila ille wondema shi'a e ko nande muɗum kono enen ko finde ahlu sunna wal jamaa nden wonɗen e janngude ɗo en janngino wondema wala ilaha gayruhu wondema reweteɗo ala nafowo wonɗo goonga nafowo rewɗo ɗum yawmal qiyamati so wona allahu subhanahu wa taala hara hiiɗen fuɗɗito ka ɗuma qadimun bila ibtida'in da'imun bila intiha haray no hiɗen andintina nde deftere nde wonɗen e janngude ɗo toɓɓere aranere nde wonɗen e janngude nden en jangi ko wiyete toɓɓe buy ko toɓɓere nayaɓere nden wonɗen e mum ni kono si en wattani e yila ko ɗum o wonen e jannude ko asma illah wa sifati ko inde Allah ɗen e sifaji makko ɗin inde Allah nden e sifaji makko ɗin wonɗen e janngude ɗo o yii defte tawhidi ɗen ɗaɓɓitata yewtugol fi zatu Allah ɗum noon defte ɗen ɗaɓɓitata sabu fiyonno sabu no miijoɗa Allah no wayi o andu wona nomo wayi ko ɗum waɗi defte ɗen ko fuɗɗotoma jannude ko ɗum tawhidi ɗen ko fi inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin e golleji makko ɗin so yini no inɗe Allah ɗen ko inɗe ɗe o inniti ɗen sabu inɗe Allah ɗen naafi ko inde nde faalaɗa o noddira Allah la inɗe Allah ɗen ko ɗe o innitori hoore makko ɗen si o tabintinali inɗe e hoore makko sellana goɗɗo tabintingol inɗe e hoore makko ko non woni tawhidu ɗaɓɓaɗo haray noon enen en janggay ɗo hande joma deftere nden ini qadimun bila ibtida'in da'imun bila intiha ko nde ɗo toɓɓere faala ɗen sarhugol hino jeeya e toɓɓe nde ceernojo on ɗuma ŋiña e muɗum nde toɓɓere nde jangueten ɗo hande ɗo noon o ŋiñaka mana toɓɓere nden ko o ŋiñira ko kalfe ɗe o gollitiri ɗen sabu ɗo qadimun nde halfere ɗo nde tabitali e inɗe Allah ɗen ceerno ɓen ini ko ɓurno moƴƴudo ko yo addu halfere yaadayde e nde ɗo kono tabitunde ka deftere Allah e ka sunna honɗum woni ɗum sabu iɗen mari ka Allah inni huwal awwalu wal akhiru ko Allah woni arano mo fuɗɗa sakkitoro mo lallata joni noon alqadimu o alqadimu mo windi ɗo qadimun ceerno jogini qadimun bilantiha qadimun bilantiha bimana on inne wondema ko arano mo fuɗɗa siki Allah gonu ko arano mo fuɗɗa ceernojo noon ko honɗum o ceernojo ɗo ceernoɓe hedditi en ŋiñirimo gollitirgol nde halfere ɗo
sabu nde halfere ɗo qadimun nde ɗo jeyaka e min asma illahi l husna nde jeyaka e inde allah nde nde ɗo noon no jeeya e inde allah ɗe ceerno ɓeyni ko ɓurno moƴƴude ko yo innu al awwalun bilantiha in o liya yo innu qadimun bilantiha mana o fof ko gootum kono nde halfere ɗo nde tabitali ka sunna e ka alqur'ana ara ko inɗe allah nde ɗo noon kañum nde tabiti ko ɓurno moƴƴude ko gollitirgol tabitude nden ka nder deftere allah ka sunna nulaɗo ɓuri moƴƴude di gollitirgol halfere nde tawata hara inne wondema ko inne wondema ulama il falsafa ma ulama il mantiq e woni e ɗuma gollitiri nana sen fa jakami andi ko ceerno ɓeyni ko ɓurno moƴƴude koyo inno awwalun bilantihain awwalun bilantiha kono noon ene fi ceernoɓe ɓe ŋiñi nde toɓɓere ɗo hare toɓɓere nden hino jogui ella nde jogaki ella ko ɗum waɗi ɓay o ini qadimun o takki ɗum ko so tawi woni ceernojo innu no qadimun tun jogui ko wiyete probléme ɗum ko goo ɗiɗi ceernojo on tigiri abou jafari tahawi o innalima qadimun ko o faandi ko inde allah sabu ɗo ko min babil khabar wa babul khabar awsa min babi ille wondema sifat ɗo o sifantoma woni naafi o tabbintine woni inɗe allah ɗe jakami andi siko ɗon yaruɗen ceernojon ko gonga ko nde halfere ɗo ɓuri labede gollitirgol awwalun bilantiha kono qadimu on kadi jogaki ella sabu kanko wallininɗo halfere nden on o fandaki nde ɗo ko inde allah ni sabu ko min babil khabar la min babil insha la min babi inne wondema asifat mi manasen fa ko ɗum waɗi ɓay o gollitiri nde ɗo halfere tawi be o takkida bilantiha joni noon ko honɗum sertini qadimun e awwalun qadimun ko hunde qadimun ini awwalun ko honɗum koko inne wondema awwalun bilantiha bi mana koko tawata hara ara ɗum ko fuɗɗa hunde wonde sike huwal awwal ko kanko woni arano mo fuɗɗa ko allah woni arano mo fuɗɗa sa yiɗi noon awwalu koko tawata hara ko aranum kono fuɗɗa sa yiɗi noon qadimum hara noon koko woni aranum kono no fuɗɗi sike awwalum kañum koko woni aranum hara fuɗɗa oɗo noon kañum koko woni aranum hara no fuɗɗi ko ɗum waɗi ɓay o gollitiri nde ɗo halfere tawi be o takkida bilantiha ko alda e fuɗɗum jakami andi haray ko karaɓɓindigol yewtere ɗo ko faala e yetade allahu subhanahu wa taala hino jeeya e sifaji makko ɗi wondema kanko ko arano mo fuɗɗa sakkitoro mo lannata sike arata ñande goya ino fewdo allah fuɗɗuno ɗum ala fewdo allah lannoyi ɗum ala qadimun ko kanko woni arano bilanti ha in mo fuɗɗa da'imun duumiɗo bilanti ha in ko hatta joni noon e innen ɗum ɗo huwa al awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu awwal e akhir tabiti ka nder alqur'ana joni noon tabiti kadi ka sunna nulaɗo al awwal wal akhir bimana inɗe allah al awwal wal akhir kadi tabiti ka alqur'ana nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki allahumma anta al awwal falaysa qablaka shay wa anta al akhir falaysa ba'daka shay o yiɗo hadis on no selli al awwalu wal akhiru tabiti ka sunna kono innugol qadimun e innugol wondema da'imun ɗum ɗon jeyaka e inɗe allah ɗen ko min babil ikhbar ɗo toɓɓere nden a famike sike allah subhanahu wa taala ko aranomo fuɗɗa sakkitoromo lannata ko ɗum ɗo hanɗa fiɓorde ka ɓemde ma la yafna wala yabid o lannata o mayata ko winete yabid bimana ɗeɗo kalfe ɗiɗi mana majje no ɓattodiri la yafna o lannata ko min alfana wala yabid o halkotako kadi siki allah subhanahu wa taala na o mayata wala yakunu illa ma yurid
laatota ko kadi sina ko o faala hay fus waɗata kanna ɗo si wona ko allah subahana wa taala no faala jonnon ɗo hino hattodini yewtere koko wiyete ɗo al irada al irada nde halfere ɗo kal qur'ana hinde mari e ka sunna hinde mari manaji boyi sike hay fus waɗata kanna ɗo si wona ko allah subahana wa taala faala irada noon no senditi ɗiɗi ko irada kawniya al kawniya lamari no irada alshar'iyya ɗi ko inete irada ko faandore sike hay fus waɗata ga sina ko allah faala faale makko on ɗon no senditi ɗiɗi ɗum ɗo sa famali ɗum ɗo a yana e ayaji boyi alqur'ana yettoɗe ma fi tawhid irada kawniya ko kala ko tawi muuye allah ɗen ta ɗen no ɗe tultata few ko nonete ka kawniya sike ɗo koko muuye allah ɗen irada shar'iya no faandore makko kon ka sariya ɗum ɗo ko piiji ɗi o inni ɗi waɗay hara mo hiɗi kawniya noon no wawi woni ko piiji ɗi o muuyi waɗay woni mo hiɗi woni o hiɗa mi ala so faami oɗo noon e nde yewtere ɗo nde metti faamo seeɗa buy feddeji buy no yani e nde man e o masala jaka mi andi e piide misal ko allah innen masala si allah inni goɗɗo watta mo yaru beere allah inni no harmini beere wota on yarunde kaari yehi yaroyinde haray allah no hiɗi o hiɗa kono est ce que hari windaki kaari yara e beere nden har no windi jaka ɗum ko irada kawniya ko hunde muuyande kono allah hiɗa jaka mi andi hino woodi haray ko fameten hiɗe mari piiji ɗiɗi koko allah muuyi hara no hiɗi e ko allah muuyi hara hiɗa goɗɗo no wawi landade kono allah muuyirta hunde hara o hiɗa enen en piya joni misal a tawa hay e bani adama walillahi masalu ala ina wawi hiide ɗin ɗum jaka mi andi kala ka allah ina yuridu llahu on irada ɗon imma wona irada kawniya alqadariya ma wona irada alshar'iya al amriya kono enen en ɗuma sifato ɗo joni fi majji dallinoro ɗen kañum kadi ka alqur'ana jaka mi andi ko yinete al irada muuye allah ɗen subhanahu wa taala ka ahlu sunna wal jamaa irada no senditi ɗiɗi ko irada kawniya wa irada shar'iyya haray noon ide mari fedde noyne allah inno wondema aljabriya kañum ko wiyete alqadariya ɓen ɗon kañum hoolaki ɗin ɗon piiji kono en ala e natude fi yañugol char on fi tajama on majjo ka masala haray ko ra'yu ko miijo ko inno wondema finde ahli sunna wal jamaa nden tum sifato ɗen jaka mi andi irada kawniya ko innete kon irada kawniya ɗum ɗon ko muuye allah ɗe tultata no wayno wono hara no wawi won hara allah hiɗa konko waɗi ɗon kono noon hina kadi goɗɗo sabu sen inni wondema goɗɗum no wadde ga ko tawata hara na allah muuyi hara hande ka ɗon hara piiji goo no waɗude ka leydi ga ko allah anda fimum ɗum noon sella jaka mi andi irada faandore wiyetende nden kawniya julɗo e kefere no fota en nden noon julɗo e kefere no fota on ɗum ka irada alkawniya e joni noon mi jangana en ayeje seeɗaje tata ayeje ɗen no woodi fi muuye kono muuye ɗen hara no sirti jaka mi andi irada si wowlama ka alkitabu wa sunna ko ya faamu wondema ko be anda ko irada hombo fanda ene ko muuye ɗe allah muuyi ɗen hara julɗo e kefere no fota ka ko muuye ɗe allah muuyani julɓe ɓen hara himo hiɗɗi e piide misal mi addana on ɗo aya allah dani wa ida arada allahu bi qawmin su'an fala maradda lahu wa ida arada allahu o yiɗo ko oɗo irada faala si allah fandani ke himɓe ko boni ruttowo ko boni kon ala oɗo noon ko irada homo hombo fandaɗo ko irada kawniya ka ko sharia
woneten ɗo ko irada kawniya fanda irada kawniya sike si Allah falanama himɓe ko boni si Allah muyani wala Allah si muyani himɓe ko boni ruttowo konko boni ɗo Allah jakam andi ko boni wo ko moƴƴi o kombo tagi wallahu subhanahu wa ta'ala ida mari noon feddeji goo arayɗi inna on ɗum ko moƴƴi konko Allah tagi ko boni konko bani adama tagi jakam yande si mini ko boni konko ko bani adama tagi hande kadi mi kafidi Allah e bani adama ka tagugol ɗum ɗon noon sella nde finde ɗon nde sella Allah kadi ada dali walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid si Allah no muyuno ɓe piratano inne wadema ɓe piridatano kono Allah no waɗa ko muuyi kon jakam andi ɗo kadi kon ɗum fanda ko irada kawniya ko komi woni e sifade ɗo feddeji buy no yani e ɗum ɗo sabu sa sendidirali aɗa ɗiɗo ayeji buy a watade firude sike goɗɗo no wawi ennude piide misal goɗɗo no wawi inno si tawi woni Allah muuyi piiji ɗin fof ko fi honɗum o ñawiroy tawi yawmal qiyama hewre ko kanko muuyi ko ineten la ko ya sendidir Allah ko waɗi wo no mari hikma ɓawo muɗum joni noon Allah no muuya hunde hara mo hiɗi himo muuya hunde hara o yiɗa ko hiɗa kon inne irada kawniya ko hiɗi kon inne irada shar'iyya jakama andi julɓe ɓen gomɗingol masalan seydina abi bacry gomɗinal maɓɓe ngal seydina abi bacry windanoma ɓe gomɗinal maɓɓe ngal kadi Allah no hiɗi jakami andi e seydina abi bacre iradaji ɗiɗi ɗin kada noye makko irada kawniya wondema muuyano wondema mo gomɗinayi irada shar'iyya hunde nden kadi waɗi Allah no hiɗi jakami andi ɗum ɗon hino yeeɗi eɗen mari irada kawniya e irada shar'iyya o hoore seydina oumar e hoore seydina abi bacre e hoore seydina ali e hoore seydina ousmane e ko nande ɓen ɗon e gomɗinɓe hedditiɓɓe fof joni noon hiɗa mari irada kawniya tun har shar'iyya ala hiɗa mari irada masala Allah no yamiri fof yo gomɗi abi jahali jaɓali abou lahabi jaɓali e hefrɓe ɓen e hefrɓe ɓe jaɓali ɓen ɗon konno ko gonga e inne wondema wonugol kefere ngo koye muuye Allah kono Allah hiɗa jakami andi ɓen ɗon no mari irada kawniya kono ala irada shar'iyya ɓe ala irada shar'iyya jakami andi kala kami jangi ka sunna ma ka deftere Allah fi muuye il faut ko beemi anda ko muuye honɗe fanda ko muuye wiyete ɗen shar'iyya sériyankeje ɗen ka ko muuye ɗe tawata ɗe hara julɗo e keferoy no fota hara ko Allah subhanahu wa ta'ala muuyi kon kala wille mahfuz hara ko ɗum ɗon ga fanda ɗum ɗon ko be seddidira e ɗuma meɗana en kadi misal kal qur'ana hara ɗon ko irada shar'iyya fanda Allah daali yuridu llahu bikum lyusr wala yuridu bikum lusr Allah ko muuyani on ko falana on ko newende o falanaka on sattende faale ɗo o muuye ɗo a konɗum fanda ɗo na kawniya ɗo ko shar'iyya sabu ɗo hande kadi ko ɗum o muuya aray Allah ko falana on ko newende hara kadi mo hiɗi himo weltori Allah kadi dali wallahu yuridu an yatuba aleykum Allah ko faala ko jaɓangol on tububuye o yiɗo faale yuridu ko minal irada on irada ɗo kon ɗum faala ɗo ko irada shar'iyya irada a shar'iyya mi anda sen faami hakkunde e muuye ɗen ɗiɗi sike ka raɓɓinɗingol e fiwata en majjo ka dars honɗumi dowa faamude muuye Allah ɗen hiɗa mari muuye ɗe tultata muuye ɗe tultata ko ɗen ɗon inete irada kawniya ko ɗen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala janti ka suratul yasin so faalama hunde yo wonu ko ɗum inata kun fayakun yo nde wonu nde wala hiɗa mari noon muuye goo ɗen ɗon ɗi fof ko muuye kono ɗa mo hiɗi ino woodi ko Allah muuyi hara o hiɗa no woodi ko o muuyi hara mo hiɗi himo yamiri fiimum ko o hiɗi o weltori o yamiri fiimum kon ɗum ɗon inne irada amriya shar'iyya ko hiɗa kon kono ko kanko muuyi ɗum ɗon inne irada kawniya mana sen faami joni noon goɗɗo no wawi en landade ene ko ɗum sertini ɗe ɗi muuyeji ɗo ɗiɗi ɗi ko inneten ko sertini ɗi hiɗi e seydi arano on irada kawniya kanko konnu natum be Allah harano hiɗi
seke si Allah muyi kaari fewata Allah muya kaari fewata ene haray Allah no weltori ko majji kon o haray Allah weltora sabu Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo few jakamendi muyu gongol e weltor gongol ko piji ɗiɗi sertu si Allah muyi kaari fewata o fewali haray o ɗo ko irada kawniya o jogi wona irada shar'iyya sabu Allah hay so fewali Allah weltora ko ali ɗum ko goo jakamendi irada kawniya kañum wonda e giggol irada shar'iyya noon kañum no wondi e giggol ɗum ko goo sabu ɗo mi sifato woni ko ɗum ɗuma sertini hakkunde muuye ɗe Allah hiɗi ɗen e muuye ɗe o muuyi ɗen no wawi wono mo hiɗi no wawi wono mo hiɗa konto ɗe serti kadi muuye ɗe o hiɗi ɗen ɗe o muuyi tawi mo hiɗi ko ɗen o yamiri ka nder sariya meɗen haray ɗen ɗon mo hiɗi weltori jarni waɗuɗo ɗen innen e wondema muuye ɗe o muuyi ɗen ɗon kadi no wawi ɗen ɗo beeɗe laato sike irada kawniya ɗen ɗo beeɗe waɗa sike hay fus windaki ka lawhil mahfuz windetake ka lawhil mahfuz hunde toon nde hunde tulta wadde kala ko windi toon nde waɗay no wawi noon wona hara Allah no hiɗi konko waɗi ɗon no wawi wona hara Allah hiɗa konko waɗi ɗon kono be nde waɗa noynete irada kawniya kañum tultata irada shar'iyya noon kañum no wawi toltude sike muuye ɗe Allah weltori ɗen ɗon no wawi toltude piide misal wona ilne Abu Jahali o noddama e diina mo jaɓali kono ene Allah no weltori ko Abu Jahali haɗi ko wiyete silmakko Allah weltora jaka mi andi ɗo honno irada shar'iyya kañum no wawi toltude kono irada kawniya kañum ko be waɗa kadi ɗi wawi sertude ɗon kadi enen ɗum ɗo fof ko fiyon ɗum addi en ɗuma sifa ɗum ɗo ko fi sifagol kaw inni ɗo wala yakunu illa ma yurid waɗataka nder annaga waɗataka tagore si wona ko Allah hiɗi ko Allah muuyi waɗata ka nder tagore makko ga sina ko Allah muuyi joni noon ko seddutugol konko o muuyi ɗon himo muuya hunde hara o hiɗande mo muuya hunde hara mo hiɗi nde so muuyi haray noon hande kadi sariya on mo inna ɗen on yen jokku andu ko ɗum ɗon Allah muuyi hiɗi kono geddi ɗi Allah haɗi ɗin fop geddi ɗin e sirku e ko nande muɗum hay si ɗin ɗon ɗi muuyama kaari waɗay ɗi so waɗi ɗi haray Allah hiɗa yarlaki ko ɗum ɗon pet faala ɗen innen e ɗuma wondema ko wiyete inne wondema e ɗuma faamude irada kawniya e irada shar'iyya voilà joni noon janggen leylawol ngol ɗo jakami andi innugol ɗo al irada hiɗa mari irada shar'iyya amriya ɗa mari kadi irada kawniya qadariya feƴƴe leylawol ngol la tablughu al awham miijoji yottotako mo siki a wata miijitade ɗo ha inna mi miijitike ɗo ha joni haqqillande jonni konno Allah way ɗum ittuka haqqille ma kala no miijoɗɗa no Allah way andu wona nomo way ko numeri la tablughu yottotako mo al awhamu miijoji yani miijoji hewtitotako mo miijoji famatamo miijoji wawatamo hewtude koynete al awham ko mbiyana khayal joɗagol ni miijito inla ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo a wata miijitade ha anda Allah koni way laysa ka mithlihi shay o wala nande inna kañum kadi on ɗum laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir Allah kadi inni wa lam yakun lahu kufuwan ahad wala yerude wala nande jakami andi la tablughu al awham miijoji wawatamo hewtitade wala tudrikuhu l afham faamuji huɓindotakomo sike nane gari ko miijoji joni noon ko faamuji bimana a jangata ɗo ha janga gandal ma ngal woni ko gandal pellital bimana ko gandal yaqin woni ko gandal bimana dhan ha hewtotoɗa inne Allah subhanahu wa ta'ala jakami andi miijoji wawatamo
e inde wondema andugol honno mo wayi ko non woniri kadi gande none gandeji ɗin fop e none faamuji ɗin fop woni ko philosophie jannguɗa woni ko logique woni gande tata ɗen hara ko yowdirɗe haqqille a wata rewde e ɗen kañum kadi ha inna a ndino Allah wayi jaman faami la tablughul awham miijoji wawatamo yottade wala tudrikuhu l afham haray haqqillaji kadi watamo huɓidade wala yushbihu l anam o nandida e tagore nden sike innugol ɗo mo nandida e tagore nden ɗum ɗon ko tentingol aka ceernojo on inni en ɗo wondema miijoji hewtitatako mo gande hewtitatako mo andi ɗum ɗon haray honɗum o nanda e ko wiyete tagore nden wala yushbihu l anam o nanda e ko wiyete tagore nden joni so inni ɗo Allah nanda e tagore nden na fi koye haray kaka zati makko to mbimana kanko tigui ko ya innu ko ya fiɓor Allah nanda e tagore nden inɗe makko ɗen kadi haqiqatan nanda e tagore nden sifaji makko ɗin nanda e tagore nden golleji makko ɗin kadi nanda e golleji tagore nden sike ɗo na ya riwu nandugol Allah on tun ka zat makko tun bonnita sifaji ɗi sifaji zat o wo asma o wo sifat o wo afal on fop nanda e ko wiyete bani adama jakami andi aɗa ɗo kañum kadi o inni ɗo wala yushbihu l anam ɗum ɗon aya o yeeti ken laysa ka mithlihi chey wa huwa samiul basir hayyun ko o wuruɗo la yamutu o mayata sike ɗo kañum kadi e ka famgol tawhid on ahli sunna wal jamaa naya riwutum naya inu Allah mayata deƴƴa ɗon sa inni o mayata haray ko no hanɗa tabintinde ko wo wuruɗo sike na ya riwu hunde nden tu ronka tabintinde diddu muɗum ko ya riwu ko o riwi kon tabintina diddu mum gon fi timmingol mangural makko ngal subhanahu wa ta'ala hayyun ko o wuruɗo la yamutu o mayata gayyumun ko o duumiɗo la yanamu o ɗantako o yiɗo Allah ka bindol ɗo oɗo tabintinani en sifaji Allah ɗin ko o wuruɗo la yamut o mayata Allah ko nun adali kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ko woni kon kaledi do fof ko lanna ɗum sona Allah subhanahu wa ta'ala qayyumun la yanam ko o ñiɓuɗo moɗatako Allah subhanahu wa ta'ala jantani ken ɗum noon Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah subhanahu wa ta'ala jakami andi ko simi hoolike ɗe toɓɓe ɗo ha deftere nde lannoyi hara ɗum ɗo fof no fiɓi ka ɓernde an hande kadi mo woni sunnajo kono simi hoolaki ɗi e toɓɓe ɗo haray mo wonani sunnajo jakami andi wonugol sunna yagal innugol haray ko mene ñentini nulaɗo ko ɗe toɓɓe ɗo hanɗa marde ka findema hara ɗeɗo no ɗuma feŋi ka inde wondema ka ɓernde ma jakami andi enen en jangiɗo inde wondema ɗe toɓɓe joyi ma toɓɓe jeego mi jangade nde wotere qadimun komo arano bilabti da'in ko alda e fuɗɗugol da'imun ko o sakkitoro bilantiha'in ko hatta ko alda e hattugol la yafna o lannata wala yabidu o mayata ma o halkotako wala yakunu laatotako illa ma yuridu si wona ko o faandi sina ko o muuyi e inni no muuye makko ɗen no wawi wonde shar'iyya no wawi wonde kawniya la tablughu l awham miijoji yottotako mo wala tudrikuhu l afham faamuji ma gande wawatamo huɓidade wala yushbihu l anam o nanda e tagore nden hayyun ko o wuruɗo la yamutu o mayata qayyumun ko o duumiɗo la yanamu mo ɗantako joni noon haray ko ɗo wonɗen e hattude saabu ko dow falade jangguiro a deftere nden kono hiɗen mari ko wiyete ɗuma ceernojo go kadi wallitiɗo en mouradu moƴƴuru en nde deftere ɗo ko ɗum o ceernojo ɗo waɗi hiɓe make cheikh abdoul asis ine cheikh abdoul asis ɓe ƴetti nde deftere ɗo ɓe yuɓɓi gimɗi iɗen andi nde deftere ɗo hino mari sarhuji buy ceernoɓe buy sarhinde kanko kadi wari o inni min kadi mi gollana nde deftere ɗo o yuɓɓi nde gimɗi ɗin
mi jangana en gimɗi ha ka hattuɗen ɗo mi mana ɗe toɓɓe ɗe janguɗen ɗo himo yuɓɓide e gimɗi weluɗi hunjagol fi siɗa faala hunjade gimɗi ni sabu hunjagol gimɗi no weli fi e di hunjagol bindi e piide misal ka deftere nden ɗumani ɗon o inni on ɗum naqulu inna allaha wahidun ahad wa man yaqul bishirki fadhu lmactaqad wala lahu shibhun wala mathilu ولا إله غيره الجليل فليس في الوجود شيء يعجزه يقول للمراد كن فينجزه يقول للمراد كن فينجزه فهو القدير أول بلا ابتداء فهو القدير أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء أبدا لا ينتهي عض ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد تعجز عن بلوغه الأوهام تعجز عن إدراكه الأفهام فرد فلا يشبهه الأنام الحي والقيوم لا ينام ها كوكو بيولي دو فوب نو يوبي جيب دي تاتي بيت كدفتر ماكو ɗum ɗo ko ɗum holli ko ɗum mi jantorani ɗum ɗo ko andugol ara ɗuma ceernoɓe konno ɓe darori mo kala ara woni ndaara ko honɗum acca udda nden ɗon yolde enen kadi Allah subhanahu wa taala newnan en daragol sifa ɗe darorde ɗo haray ko ɗum wonɗen e janngude ɗo ko fi ahlu sunna wal jamaa finde ahlu sunna wal jamaa nden haray ko nden jannguɗen ɗo haray noon ko sifaji Allah ɗin wonɗen e janngude inchallah en hiwoye kañum kadi toɓɓe aroyede ɗen hannde ko jannguɗen ɗo faydi ko fi famugol ko inete al irada ena mari irada kawniya ena mari irada ashariya haray ɗen hattano wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɓe yimɓe sunna ka finde maɓɓe nde annduɗa hino senni Allah e ɓanndu ma wa'ugol wa men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en waynatama aybinen goma wa men gomɗimɓe godal jaati Allah e inɗe mum e sifaji mum jumpaali haali ko wembi en waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en waynatama aybinen goma wa men ɓen bollinaali ɓe mbaadinaali ɓe nandinaali ɓe ɓandinaali ɓe ellinaali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en waynatama aybinen goma wa men yiɗunoɓe teddini alu